Ang litra da sa Masbateño. Doha, dara, domingo, dagat, diutay, dahon, didto, dosi, daraga, doktor, dalagan, diin, dulce, dinghot. Uy, Juan, madalagan kita patalibod San Plaza. Mangista ako sa dagat. Kung may sakit, magkadto ko sa doktor. Kung ang kahoy waras sindahon, maraot pagkitaon. Itay, ako nalaan madara sina makahon. Nag-away ang duha na mangmanghod. O nag-away ang duha na magmanghod. So, magmanghod. Alright? And this is just for the letter D. Again, just get the feel. The goal is for you to get the feel of the flow of the sentences and whatnot, right? So, I mean, if you speak another Visayan language, you can kind of transition to that kind of accent or that regional language for it.